Kanaw misi sa takad isuhang dat sambayang. Kinarahingan ni isuhang di kerajaan sorga. Insan po dot on sikaw yahay tu kinahinaan no dadamot dahay dot misi sad isuhang dat sambayangan dat timpo diti. Iti na sambayang dahay isuhang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Iti na po pelajaran-pelajaran dati nga miloh ta kanagi da intangan dahilad YouTube. Ikamen dat Oswaw channel. Intangan dati sakirad o sanong kat man to ko paduo kumatambalot o man gya pabahagyo o man o pakayo ki paingka ki o man na si karap da sakiranad it kanu ka berkat man tadhirid kapurimanan di pelajaran si karap katiga diwa kan di subscribe ki okay. Baino na padi nga pelajaran na padati dia datang teko koriko tisio sudah pasti harap tuhot datid isay dilot koriko tillo ka isay lot isio mantad pelajaran dati datadaw sabat to baino kaimpunan na pati pelajaran dati nga mantad da tuhot na po nga nunuh dihat tomodon dati da paimpasih. Haranang ko kapiyat tinomo diti diati na po nga no kohino dahiti pamagunan ko pengkuro. Teka kinohino-hinoon tomod. Haranang ko tomodon. Haranagi karaitat itinapot kaposyon yati na po paimpasih nga makan untuk hidup. Nga haray rati ilo. Isa kano po nga to ayat pempasih na padi makan toko dat supaya apasih. Kumaduah na po nga yati na po nga makan demasih. Misuhay mo tiga kamoyan ni digi. Yati na po nga makan moendad apasih toko. Nga haran lagi kadoy kumandat hidup untuk makan. Makan nadi kopi to buruan. Maganuanu amilo. Haran lagi tiadik haran lagi ikaraitat kais pagi makan petang auruan na dirit yadi. Tok gumumu pakagu haro iko sedep nga o gumu na di haro. Alaku iti haro ko sedep nga mantakan da ingkurya iti haro tadaw sabat tubay no. Haran lagi mamuri mondat masih ta kana pati nga umaraja na tujuan ka. Haran lagi mamusaraw da tiyadi. Mantad takoro pohom numano tudukay. Dot yati no pod nakohinod hiti pamagunan nga kumaraja. Yadi. Harohin numan pasanda da tiyadi. Iri nagidi dat may napadisikul nga sumikul na kumakapiyad o sanong-sanong kat kanu kandak karajat o sanong ka. Iri hanuman patanom mo. Hiti na pa di tahun 80-an o gumu o luging kadi mangkat kayu balak. Haron nandet ang oponsutan may nanday hay among kanda di daray bohom pansikul ka po ka. Sangin sikul gya pansikul ka. Wah. Ponotos ko nakamasumikul lot iyo matindad do karaja do kayud akaw na kapiya manapat ta sumikul kadit daray luging. Haray katapatan tu kagumuan na pagyalot kanula karaja-karaja nga musti na dahara sikul ki hingga nga mementing iti sikul na dendo kecuali kerja sendiri mementing yang penting arajin ire jadi na tanaman na sandadan dat kumaraja nunu na padihat paindalanan nga ginawah na padi nga katutukan na po nga kumaraja. Ay bagya sala ire. Nga sorohan na datid ila na pakamuan da sikulam o kani ka kumaraja na tamodon. Nga may dahdat inapay tanganak dati nga koylo hindad hinggan da pakayaan diolo haron da diolo kamilaan da sayrad haro sikul. Ahadan doh dat iti adit adadan. Suway matigan darid ay so na pot ako na pakatilombus nga
Magyamong nanda dit ang tambalut nga iyan da dit daan ka tu ako kanda di diolo dat pagi baras-barasan misusuhay gadi. Iri dihot tamodon. Hara nagi mamusarod tujuan nagid paimpasih nga kumawin idi tenus kula sabat nga kumawin ni talaku. Bayno nga alaku ilo kumawin. Kamayan dot ila kadaw nga iso nagibuhat tujuan dati paimpasih. Pasunsudon nga akan ni makailaot guwas kopyo. Okay? Suway kayri ila nagikago kamayan dat paimpasid ay sa kamayon. Tiada tujuan. Ay may ano kung namatigyan ti tulun da it ay sa tujuan ay sa kamayon da paimpasi. Kamayon ko napatid ay sa kamayon nga isang kayaw didit ay sa kasusahan yadi ay sa ot sarahan dat paingkukuro ko naman dat ti sumakit. Paingkukuro ko naman dat ti lumohing nuno di pangakan-ngakan kuswab. Iri kamayon ko ihalot may kayaw-kayaw. Kasusahan nga, yadit ay so. Ipaimpasid, montok katinansan diri, na ay so sarahan da suway. Karuhang ay so, tanganak ay so, molohing, haray kanto nga, ay lanong paingkukurot, pamimiyara, daw di molohing. Antakan na po dit, tanak wago, niya kaganda, 20-an. Kano pa dit tabang ko kumoduo. Tu pakaraja ika kagya mekanik at araat dit awal 20-an lah. Kasi tok popopi nakamatusin. Dot asonong namotid haro to kopi-opi ka. Bagal na pod 5 na pod ringgit sambulan ka. No kadit ti tangamulok pod ay ko sarot yadi. Rukut-rukutan na padan dari tok gumu mo teori ko tiddi 5 na pada ringgit sambulan. San taon piro diri. Ay sa tasarot yad dito ilonit mi kayaw-kayaw yadit ay sa tujuan na kapasyon. Jadi montok do kayo itanganak wagud dendo. Timpu dendo nakarangaw ko tibora sa tiyati. Popopi kau nak kamatusin kada api agumu hapod ringgit nga buli 5 na hapod ringgit sambulan pususan na ginawa dat amoy pamaguna tu ako ri 5 na hapod lumahing kumatinda tumuan na di talad nga tok agumu na di kaperluan di itinatanga mulok podat purimanan na dati itinapaluang manawan sayad itinapat nuka ditulun manabong nga iso at tujuan hidup. Tok ya diditusin di man to bayno. Sakira na pod intangan dati nunudihot tujuan ko pa dati paimpasi. Nugadi lo tujuan da dusun. Itamodon. Iyati no po ikatutun do kinarahingan nga iti. Maganda di karikatan di Tuhan Yesus sa kumoin 2. Kadaan da di kumoin 3, ikumoin 2 hamandati. Ikumoin san nakatalib. Anda doon na pa di dati doon nga ikumoin 2. Iti patanamon na dati idat iti hot tamodon dati idat paimpasi. Dat timpu dan hiti pamagunan. Karait na pa dilot datang. Ina pa hilod karajawan ko dilaid nga harap pungaranan datang. Mangigiti siya di luri dat may papatad datang anak sikul may sikul. Sangingan na din datang ulunam. Hur ka di luri rumikot nga na si datang sudah ka. Ada di olihuan iti ngarandat iti dito asana nga monaraw datang ki. Haro nagitit, suway kay rin, norikot. Haro nagi orang kud, sarita dat. Itit, aosinan dat, rapaun. Ikamoyan dat,
dilasapi na bodilet sinanin lo kang kuyo ge inapohit misan nga dilakilaw. Kau ba sanda haro rumamay nga itinapodit sinan iti nga maki no tusi. Oy, nuwayok pa ko tusi sin ka. Ay lan nanda dati iyati na patuan rumah nga haroy mo tigati tulun dat ako kuwaan dat pakianuan na panda tusi nga ako kuwaan na magonsokot ay adi nakangam ko pi pag pangangasin ka nga isya na pati nga ay tutunanad it aubas sa osin di elan mikukuad maging gaso-gaso ko apanganakan ngono di uwahay tusi idi siya mangkuk uwahay tusi suwangay nagisup tinamod amin na magaur tahako na di siya di umbalay nga ayamih ka nuay ako tusi may kago tambay gowro nga kagauri hirid salom nga tok no rikot to di ko piyo bayno ka to no sinandi siya di rinumikot harohot tambalut tehilad intilibon di tahun 2009 harap na paingintang isya di isya na pati nga mantadot kutamarudo tandik nakatakin dahilad intilibon kay rak na isya di paingintang na isya gi ngayon nadilo panumbak kakalapasawit mi karuhang panumbak na isya nga urunay na gidi tonto ilaga kadati no kadat pamungaran no pamurait karaitan no padihilad intilibon talupid tongod iti rinumikot nga kalaga padisilad rinumikot kadid mamisunod di sawdaw nga inapay sawdaw nga adi karati kapin di ko man rinumikot rupa-rupanya madai siya mamaray tingaran di kalaga to laga kan pa nga karaiti pinamungaran di siyam iri dito rinumikot kad padi sila mamugad di tanto mamugag rinumikot kasya rinumikot nga mangigiti rati dat yang akan datang nokohino mano pa kapiham yati na pa nakatutunam nakatina no kitab kaman kun nakatina nakailoh ta kano ila na po dadi kamayan dat Yesus datang kahom. Tagaloman sorry tao tu nakailoh to kono no kamayan nila. Rayton na po datid karikatan dat Tuhan Yesus o kumain duo kano po hom napal nga datid tanda-tanda da karikatan. Imiagalat magisasangod peperangan. Opilalan na dati mantadit guluh po nga itino pa misangodom alutasan haro na pakasari haro na giti kamandat manalaus haray karaitot itino po pamagunan iso sakira na po talu nga iso nohot manalaus ay napinta nga manalaus dandahiti nga manalaus takay batik dat adi milam yung panaw to sadu. Manuho di mananom tanom. Apa yung kukuron adi hila kabandaran mananom tanom. Humarap paditit hiti kampung lah. Paingka nagiti sakit iti tempo dendo nga karait ta kadidat. Tanda-tanda na mati karikatan na kinorohingan ka. Nailano katina ta kono danunuhitit tanda-tanda da karikatan kinarahingan suway po kaguhi kamayon dat bencana alam iti luyud ko gempa bumi haron da Thailand dati nga tukom tanda-tanda na kapiati nga anda dadon pola orikot pano kapiarihom tumitik ko kuno pondo kadidisyo tumitik kapak kaganda it bertobat gumulik kumakinarahingan ay laan lagi dati dat inapay karikatan kumuendoh nga Yesus sendiri.
Nakura tu akan ko ala bapa. Iya di nagyan naritan hila kitab lah ke. Da inapay karikat nga Yesus sendiri. Suai mo tigyari dat miyagali tambalut dati. Sira napod karikot ko ngay siya diri walay dakod kapagulo. Insan lagi. Kandas yo ina panday may kagurikot tahina nga ako ninda kayo nga itambalut ko ka. Nga suay nandahot pangangambalot dati. Ako ninda ko miyagalit pangangambalot dati tu suay nandat suay gadi tulun. Kakitanan no pam idon tulun na pamusarahan nga yadi. Sakira na pa did. Yesus rinimikat di kumainsan. Suwahay na di rinimikat kago nga. Ay, suwahay na di bayno ka. Idi kau ubas nga, yadi susuwahay na di takuri. Nga irit asarot tulun lah. Inapay ailan dati pinayla dat inapay rumikat nga Yesus sendiri. Teka, Isa Almasih. Isa ilo, agumungaran. Nah, kura tu rumikot kagu isyo. Ilo nga tuhod. Ohoy, no kura tu rumikot kagu ka. Ilo nga apilalan, tagalom sari taon na kura tu rumikot kagu ka. Kumbalot di tahun 2004. Antakan na pa di nga magangat ako tayo ka mamimpin perbincangan sekolah sabat dusun. Ina pahit sekolah sabat antakan ini nga karikatandet kinorohingan ka daw. Karikatandet Tuhan Yesus kumain duo. Paguhat ako na di isay di harumikot ako kumain duo gaman ka ako. Hiti na po dahil gaman ka na po kailan na isay ka mo na gaman. Kandisyo nakatugay Tuhan Yesus ka. Kaman na po nga ipe boliaw no nga kailan dat inapay rumikat ako kumain duo nga Tuhan Yesus sendiri. Nga sigog ka nagimadid, irak-irak ko pa siya. Kasyong darumikot tamadi ko piyo ka. Kamayan dat harohiti kayakinan dati, dat rumikot nang ko Tuhan Yesus kamu. Intangan na po di hingga dit. Ipamusarahan tiya did. Tuhan Yesus sa rumikot ka. Sigog ka nagidid. Darumikot tamanda ko piyo ka. Agagaon na po datim. Inapay katumbayaan di siya di nga. Hilad 10 ko, 30 ko, 50 ko, 80 ko. Topot ko piyo 100. Tu haro po hit. Rumikot tamanda ko piyo ka. Asasaraw ko na po imadi daho pamusarahan na sakiran iyo ho. Sakiran na po hopad piatus na katumbayaan ko rumikot kagoy Tuhan Yesus nga inapahi kababayuhan ko nga ay sa kapurimanan ko rumikot kuma Tuhan Yesus. Masih na po irini kaman ko imi kayaw-kayaw. Iti adit ato kamila kamayan datimpu na po dandaham tumbayaan. Tu kagumuhan na po dati nga haron hot kamilaan dat pasaliti kaugaman. Nunu na po katumbayaan dati nga tumbayaan to ko dat haro kamon da kiamat. Jadi adi mila kamayan da kusung. Nga mila nagi kamon da haro hapad piatus tu haray kailo na korongaw-rongaw nga ay may siya paduli pasali di karikatan. Haro ka ayso nga iyati na ti kaposyon iti ka. Haron nagi kadawhit, iya di kakitanan po nga, talo na hapad piatus. Do haro katumbayaan dat rumikot kagoy Tuhan Yesus. Hiti nanday kamayon dat kanto lah. Ikamon da wayo sa huyot. Haro haro. Aiso aiso. Aiso katatapan da ginawo. Do it haro ko aiso. Suway kayri. Kau berapa ka? Saya atas pagar lah. Ikamonda 50 ipintangan. Ailan na dati la pintangan nila sakira pamintang main bul. Iyo na tasarud iyo lah. Mintang nga pamain bul.
nununay o tutunan no kopyo. It MU. Okay? MU lawan nuka duo. Ito kuat. Gandangan pasapod dit dan Sabah tu kapinsado nga it miya galagali bo. MU lawan Real Madrid contoh lah. Iyo na poham, ako sumukong ka MU, sumukong ka Real Madrid nga isay na pa kamanangam irisukungon. Kakitanan da ila 50 nga yun di. Haro na poham, haro. Okay? Itanga-tanga. Suam-suam kuku. Kamila na matudilat. Darumi ko tamando ko piyo kalok. Haro nagiit. Na tumbayan ko kagumuan no pa dati nga. Barasan ko dhil 80 lah. Walu na hopad piatus at haro katumbayaan dat korikot Tuhan Yesus. Nga haro pamala 2 na hopad piatus at haro karagu-raguan dat takuri. Da otopat nangkud korikot at Tuhan Yesus at rumikot kago da kumain 2. Yoho nga osimata ni dat sigo kaya haro mintalangkot. Ay otopat ti madi ko piyo ka. Haro tiad di. Ilo na po di hatus. Di ataman dat mamarait ta haro ko piyo hatus. Iho sendiri nga aku di ka aku nila hatus at iho kapuriman dat iho lah. Tu haro hitita koro dat. O kon pondod haro nandohit kantakan ki. Nga tu mintalang nandohit keragu-raguan isuang kaginawa dati. May to ka intangay na kura tu barasan kud kagumuan no patulun nga hilad 8 na hopod. Nga tapot na poham iya na kayla sendiri dat sang kuro na hot katumbayaan no do rumikat kagoy Tuhan Yesus ok main 2. Piro-piro hot kakitanan dati nakura tu kamuyan ko 8 na hopod piatus. Apasan ta ko magandad. Naroy tandi ko sa depo inapot iho na pam karahian ko ako na pa karahian nga i magandad. Hopod dagi minute nga ato koy alaid tapurimanan ti magandad. Nga inapay andadon nom ay suway na kapurimanan iti andadon. Inapahit piandadandad nga ako rikot. Mantad pa dit kinarikatan dit akan mangku kay kinarikatan Tuhan Yesus di kumainsan. Mantad pa dia Adam bihawa piandadandadandad. Nakarikot di nga pero na dilinaid. Pamatas na kago durumikot ako kumain 2 ka. Ila na lapian dadandad dati nga harangay nanday kaborosat gisombo dando nga apo di nakarikot ka. Nakapurak ka di tabuk. Durian di nga impiro na di pangwa. Sayra na pa di dat apasan. Karikoti andadon. Mintalang na ditit karagu-raguan. Ay, otopoti madi kopyo ka. Haro di kapurimanan datiod di. Nga, harohot ralando pinatahak dat kumadati dat ato kadanda apasan na magandad. Iso na po nga iti kamoyan da karaja. Sayra na po dahara karaja nga ato kaapasan. Intan po gid. Sibuk to kono nga. Ay, hari Jumaat na pumadi di bayno ka. Hara di tuhot at di. Harohit kapamabo na barait. Ay hari Sabat matibay no. Ay hari Sabat pamadibay no. Kaguli na kagud no lihuan. Kinasibuko. Iri na isa at ralan. Kadaw dat yati na po nga. Anda apasan na magandad. Dokarikatan na kinarahingan kumain 2. May dat sayra na po na harohot kumitan dati loki-loki dati dasway nga.
O lingalingan dan hitit apasan na magandad. Suway ko iri, karait na giti kamundat keluarga. Iti keluarga nga miloh dat papoling dati. Da ato kadanda apasan. Nganu kadi dat alumis sa padihi sa keluarga nga okon na gidi langadon dat. Oh iya, alumis ko piyo kanta da ko iti keluarga ko hot. Iti kerajaan dat waguh ka. Tunoray tandi gyad ipamagunan na po waguhom o sonong. Montok na panda di keluarga dat kaboling kahang iporak poranda. Haro nagiit haro na tutunan ko lah sa ulo na tina. Naray tandat inapay karuhang daw di nga asaru kapiyo dat. Ano ilano mumanglah nga kamayan na pod it boros-borosom i kamondatid akan datasuh ka. Sayra na pangan uhoto dat paing kukuroh kapurimanan nu ditit pikaruhangan iti keadaan keluarga simbar pasihom ailaan ku dat hilo na pakarajaan surgam pamagunan dawagum iti na pamiagal tim aiso kasyo iripian dadandad nga iti kamayan dat imin sarili dati o perlu ta kamintang-intang tu miloh dat mamonsay dati dat maganda di karikatan na kinarahangan kumain duwa. Sarahan pagi da sayrahan apod ipagilitan to katulon dit amu atumbayaan dat kinarahingan. Sigo gandad kapurimanan no pa nga iyati nga ay iyalo nga asimbayani yadit ay sa kasusan dat ay sa andadon ka. Yadit osonong gimang kudi kaposian dit tulun da tumbayan kinarahingan ka. Iti kamanda ipasarili dati nga milohid ay magompuang dati da magandad ilo karikatan na kinarahingan kumendua. Iswang da pagandadan dati nga haroditi kamayon dat cabaran utama dadamot dati magandad da karikatan na kinarahingan. Nunudihat cabaran ko piya dati. Hali piad iti na papakerjaan nga isaralan dat papoling dati dat aapasan maganda do karikatan kinarahingan kumain duo nga iso nagi makaguhot imilom manumpalid dati dat kalay ito kon di pagandadan. O sanong idala kumon dat karaja. Nakurah tu milam manumpalid. Sayra na panda karuba ila kamayan da tulun da tuntutan hidup. Hiri na di dat. Aya hari sabat tidak di bayno ka. Harohit yod de. Nga karati ikinarahingan boh ka. Makiampu na ko ititino. Ila na padit karaja nga miloh dat manumpalid dati. Mangantob. Da maganda di karikatan kinarahingan kumain duo. Milo di papalay dati. Sarona dati dat tujuan na pa dati pempasi di tenu nga maganda do karikatan do kumain duo. Suway ka matay. Matay nga tujuan ta kay mati. Nga ato kapadiretan ni ribay no. Iti pakarikatan. Ilo tujuan utama dati. Jadi iti na pakaraja nga pagaling-aling na aapasan. Nga masalah na pa didhiti nga iti na pakaraja kain sawat kamantad di pagandadan dati. Nunuha gulo. Iho nga asaro ko tato na karita mamanaw hilo kaumanom karikat panda dilo mirikaw nagindad sumambayang nalihuan na dadi kinarahingan. Sabab pakaraja o gumu tamo deman. O sibuk ta kono turu tadaw basic kadi dan orang putih basic na padati nga sangadaw ta kamiyampay kinarahingan hari sabat nga isangadaw di nga
Atau kayo mati apa nu dua na po do mapata jamiri. Kadang-kadang kat kauli to kad hilawalay nga pitangatuong no. Antakan hari Sabat nga harodihit. Aya mo idi dilo ka nga apaksa did adaw-adaw pa mamanaw. Kamu na bom ata kay apa nu. Sebab pakaraja. Ipiadihit sangadaw nga ahawan. O sibuk na di ano mutadaw. Sekiranda hara sambayang kat pintangaan no minggu. Nga adi orikatan. Hara sambayang kat hari Jumaat, Vespa, nga adi nga orikatan. Nakapais hari Sabat orikatan. Syukur na orikatan no. Okay? Jadi cabaran utama na po dati iswang nga paganda dan nakarikatan kinarangan kumendo nga ilo na gidi karaja. Sedangkan do ilo na pada nga pangoling ida dati apasan di maganda do karikatan kinarangan kumendo. O gumuot jemaat dati dot kataguang iti masalah karaja. Terutama natit ay kumaraja hari Sabat. Agayo no mo ti at kaboling kahangan to katinga sumambayang to kono iti masalah iti may daharadahot ay ralandat tumaguang iti masalah haray karaytot ay suno karadya nga paingkukuran na di masih nuno na di pamalitakano pambayar iti ka harinde himagano ralanda ani bam karati iba kinarahingan ni diboh ka. Nga ginawoh na pemadam langadon na dad akalanggar itit komando kumarajad hari Sabat. Montok na pa didit tulun iati it ay sa masaala pasal hari Sabat. Kada to kono di pagihum ba masaala dat kawayain dit hari Sabat. Tau kisan diri kana po karajasan diri abi basta kan lagi pasal tulandat. Kada no pamonsay, kada no tamodat ay hari Sabat nga mongoy. Kada no tiudi itu sendiri ta kana milam mangatur. Ilo na patulun na har masaala kondarangan hari Sabatom tayaan no yolo. Iati nagiit ay sa masaalam magihumba masaala. Jadi manto ko pamusarahi hirdi. Sekira tong kiadan nga oray tandi la tuntutan hidup at nudi akanon ka. Otapati haro nagi ikaborosat humarap po minamangon ka. Agumhu nagi kesaksian da tulun dat tingkod ako kinumaraja nga poing ka di ka. Nga may na pasaraha kumakinarahingan iswang na sambayang di ko sodop. No kadi may na igitay masala kumakinarahingan. Manta ka igitay. Ang paing kukurohat ay pangaturan na kinarahingan kumadati. Haradi pira-pirahot pagangatan dahiti. Magandad to kod karikatan da Tuhan Yesus so kumendua. Iswang Mazmur 2 na padam turu ayat ka padam 4. Andado na kinarahingan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, andado na kinarahingan. Nugyadilat kuatkanlah teguhkanlah. Kuatkanlah pagaraso pagiroto. Ginawa. Nakuratu pakianuan tako dat papagaras papagirot ta ginawa. Kakuan na pa nga iti na pa magandad dat kinarahinganom okon ko osonong. Okon ka miyagal magandad to kod durian da rumatu. Pairi kawam buk kam ngon ihumo. Magandad da pa karikatan na kinarahingan kumain duo. Okon ka yadi. Apangkal. Ila pagi dat kadi dilam pagaraso ng pagiroton. Santa kong magandad. Tulun nagi andadan di piro-piro minitam apasan. Lobi pwede kinarahingan dit naborosot oilanam sayra. O susa na maganda dit komandot. Sayra siya korikot ka. Maandad do po kasyo.
Api na patantu da sayra, mandad da po ka. Iya di na po muli ta na po gi. Sekira suhon na mandadat ailanom sa ngira korikot. O si matandat iyati na po nga sigog kandod. Tison to ko. Jadi tison na dusun. Umbalan to ko dot. Inapait. Kantakan nga magumbalid dit katumbayaan to ko karikatan di kinarangan kumenduo. Miagal di Yohanes Pembaptis sendiri. Ay lanto ko dot. Miyang pinay siya di Tuhan Yesus, maya di tina diolo. Yohanes sendiri nga papingkot bahdat paingka isiyo no mati irumikot at yati ka. Kagil na di siyo. Di kamanda gilan hilasiri batana. Naritanda ina pa'y gilan di siya. Di nga, to, mamagura ko nga, ikamayan dat pakudung kung di. Kamundat, jadi nga alihuan ko di nga, gilan isiri batana ka. Rikot na di murid-murid di Yohanes. Minay rapaw di siya. Kadi di Yohanes, may day siya uhoto ka. Kamunan pa siya nga uhoto itu Tuhan Yesus. Dot, isiyo nang kuy rumikot hindi ko, maghandad pa'y haisway ka. Sedangkan isiyo na po, papingkot ba, kudarang kad pasal Tuhan Yesus. Sigog kadidot, kagil, nauji di katumbayaan nga, mintalangay di tuhotot, may day uhotom isiyo riko, harapasway ka. Iyati nga, kumbal to kay dat yoddi. Awayaan to kano panday kanta-kandat. Papakitad yodit adi haro kinarahingan nga. Siga ganda mintalang nandad. At patinangku di ka piyad haro kinarahingan ka. Nah, haro di tuhat at yoddi. Hingga di kinarahingan ka. Di mana Tuhan? Asaru na pod kaintalang nga miyagaliti nga. Iti na masala haro midupagun. Iho nga nakumbala ko dahara tuhot. Nakuro ka. Hingga di kinarahingan. Sumambayang ko nga. Ay nasalamat. Hingga di kinarahingan. Hilo na mintalang itit pangujian na ginawa dati. Iri na di kamayan dat iti na pa pagandadan nga apangkal. Apangkal iti pagandadan to katitang pinay ngay. Iri pagidat angatan to ko. Dot may no pagaraso o ginawa no pokodo. Dot iyati no pa nga maganda kariketan kinarahingan kumenduo. Kumoduo isuang dot 1 Korintus 15 ayat 58. Terjemahan bebas manta didi tampinay di kalisihan ku ingkakat kod o girot kada do oguyo asaru kau kasari dot isuang ke karajak kinarahingan ay landa kayo dot ina no pa kaisisan miyampay dot kinarahingan ina pa'y jerih payah tidak sia-sia. Ina pa'y usaha dati nga okon ka iadadan. Ano pa dilo nga ingkakat to o girot kada nadid o guyo. Paingkukura did o guyo. Olokud. Nonuan to kay Rolando hiti. Kada kau nukalo ogirot kada ko guyo. Rolando pod supaya dia tidak nga ogirot guyo nga hodi. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nonuan na siya dat Roland paingkukurad guyo. Paingkurat to kayati. Naretani kasadop hari Sabat. Magihum madihit pangurus kebaktian, koordinator kebaktian, pemimpin, doa pembuka, bacaan persembahan, khotbah. Kasih minta nga tumaingud nga tilad madad o pili.
Sarohan na dati dat isa na paralan dat ogirot ako, oguyo nga kita bekerja untuk Tuhan. Paling asas iti na tugas-tugas sa gereja. Di siya hinab di baynod. Ako piyo si hatatian di siya. Pagihum pasuay. Ngay siya. Isiya to kailang malayo. Ilo no isaralan dati supaya ogirot oguyo kumaraja to ko. So kurang-kurangnya manganu to katugas, menerima to katugas isuang na gereja. No di kasusahan. Menerima kadim kay apatay. Sumambayang kom akon nagid agayo barakat. Magada ka nagi ay say di na retanda it. Kano pa magano tugas nga yadan ay say tiadi nga haray may ayat mina borsot at tingayaman kano pa magakundoho iyoho nga at tingayaman magakundiad iddapandet kinaringan tapa iyoho na pohom iso na poharalandet menerimo ako ditugas di nga iri man kun pa borsot dat ako na pa menerima titugas iti nga iyoho nga ako itarimon kinarahinga harit manda iya dilah pangusa supaya menerima tokat tugas-tugas basic kadi orang putih isuang na gereja. Akan pia kay tugas ide amu na pagyanda ka pia milahom makinongaw iti makinongaw nga isa tugas pakada to ka makinongaw nagyad it atapat ka pia iti na po tigya makinongaw tihom agumo ikadaw bansa paingin tongkad ilo nga intan no pod ikot bahisyam akan ka ikot ba daw. Arunggal lagi palsu siyo ka. Iri nagingan intangay. Gumu nohot haroh do kutbad siyo ka. Ino pa'y antakan di Hilo Head Sarawak tahun 2007. Mantad ko iso na po hikinaruhangan dahiri nga yahay nga mantad da Sabah missionary kabinsyo dop pagyahit manahak kapalajaran di tiso ba ako dire tando katutun ko nga de nga moed asio dop ino pa di tiso dihom mandi siyo kirawod pero ginumo makahid dit pangkotbah yung manahak pelajaran maka kano ba siya 1 Oray tanda kagu maka 2, maka 3. Ay hindi kutba nga, ogugumu imakas yo ka. Itinam pa makinangaw dot monopot ko piyo. Nga ako na kayo makahangon to ko intabo. Ako na kamintang ginipon daod arunggar. Okay? Nga iboras sa kinarahingan. Kasuang isuang ginawa dati. Iri nga iso itugas. Dit giat. Korikot to di gereja nga papakita iati na po nga atatap kagad diki o giat. Do ailan dati dot pisi saan no po dati kumakinarahingan nga harogatang. Harogaji. Gaji kadati. Harogatang. Milog gatangon ni karikatan dati. Paling penting matigati karikatan di isuangan nuno na po. Nga iti na karikatan dati at boboset a penting. Oilan dati dat harapi-rapira ayat dat minoboros da miagalit ti. Miagal ka isuang Matius 24 ayat 40. Antakan na pandadim hara na pa 2 tulun dahil kauman. Ina panday tisa nga igitan. Ina pa isuay nga tangkiadan. It pamarait ko na pa diti nga kau upos. Tokom. Hari mo boros sa iti na pa nga ikomendot pangangkatan ka. Pangangkatan. Nga man to ka raitan to ka rikago. Ikomendot kau upos. Kau upos sa pati nga pihumi di. Ay so no. Man to kad itari baurati lah it pamuhandaman ki.
Sorohon na dat yoho angkat. Dua head di tanak. Angkaton na kuno di. It contoh na pala. Supaya oratian datila kaman kau upus. Angkaton na kuno di nga. Uli karena ina pa'y mangangkat doho nga akon kayo ho. Sekira pada adi sendiri tumulu dom. Angkat diri sendiri Mile dadi memirik. Lumintuhun aku dadi nga adi milo. Aisa tiga di kapuri mananud. Aya ilo tanakku ka. Ilo karuhangku. Hara nagi kadauhit. Ngay ko no po sambayang Karikoton no pandad Tuhan Yesus mayo ko pandad tahid ka. Harohit yad asaraw ko di tahun 2009. Harohit ang balutat. Atatap nagyahit ang pinay daw may sambayang sub na dagay ang pinay daw magangat na may sambayang nga. Ngay ikaw na po Karikoton no pandad Tuhan Yesus at angkat ko nanda mayo ko pandad tahid do kayo ka. May tahid. Okay? Ayso na kamayan nila may tahid. Do sayra na pod Karikoton na kinarangan ko may duo. Isuang dat Wahyu 6 ayat 16. Minoboros at ina panday tulun-tulun dat osatya kumat kinarahingan nga ayo la katahan dit kemuliaan di Tuhan Yesus. Moy nanday la dihri bangunan te ka imilad apayangem payang nad mongonsit dahay dat ayahay katahan nila kemuliaan daw ka. Hinggo padi kamon na may tide dat yod di. Ay so kamon na may tide. Haro nagiit mo borosat katangkiad da karuhang tanganak teka ilat pipiarawon. Ilan na po pipiarawon nila di naray tanda asalamat ka amu. Nga inapay ailan datim inapay asalamat nga tulun. Titulun. Salamat. Paduli na dilat ito nga tingaw, tungaw, tusing, ito nga taso. Ata ka na di sarahan nila. Mamusaraw ito ka na gidid. Tok asalamat to di siya ti kam nagi mamusaraw daw asalamat yaw ka amo. Harasang ulo na tambalot ko. May nakagadi patarangay pasalila kitab. Nakarati na di siya dim kanagi siya Otapot nagidana borasan nunda nga. Iti nagyadi katumbayaan ko mantad di molohing ko itakih ko ako di katangkiad ka. Ila gyadi karuhang ko nga suway nagyadi dila katumbayaan na tumanud ako natit panudukan iti dia ka. Katangkiad. Ay lan dati dat iti na pakamayan dat salamaton nga okon ko miyampay lo karuhang. Okon ka miyampay lo tanganak. Nga, sandiri to ko. Sandiri. Manikid tulun. Nga harenore tandati di gulod. At tumbayaan to ko ilan na potong okoro. Nga, tumano di timolohing. Tu pagyakarati. Nagi ilan. Daharon na tiya di nga. Oroy tanto kay daharon na timpu dat. Timpu rumikot. Agumo pada dilo nga. Asa nang dat pahityon to kana ti pelajaran moy dat timpo do orikot haran na pagkagu kasiwatanom putan to ko. Maganda do karikatan Tuhan Yesus ko moin duo sorohon na datid itih na hit tujuan dati do pempasi. Ino po it harongay idati do dondo nga moy na diati na pa nga aapasan ni maganda do karikatan kinarahingan kumain duo. Mantadi di nuno na pa'y kumit-kumitan dati nga kada do mangalit iti pagandadan dati dat karikatan do kinarahingan kumain duo. Right na po kaharuman dat rohani. Monopot ka na moy. Yati nga araraw na moy ampay. Tu iri na hit naritan na mila papagirat dati ato ka aguyo. Dasayra dat
maganda di tikaritaan da kinarahingan kumain duo. Kung sikaw mantad pinakinanghanda tid insanan atumbayaan ako dat irih ni pianda dandad dati may to kono pagiro to ginaw dati mandad mo idat ogiro to ina pa ipagandadan dati nga okon ko arubat alang-alang di kapiyad nakatanud da diti katumbayaanom ay di kasari tanudon ka nakatarimo to ka Tuhan Yesus may to kono kapiyo igitay gisom karikatan sa kumain duo hali piad gisombot kalimpupusan dat surupo dati kanaw tumuko sumbayang to ko kinarahingan isuang na kerajaan surga kung sikaw diti sabat di bayno tu insan pa ne waguhan dahay nunuhat tamudan dahay da paimpasih diti pamagunan irine man dadandad kasari di karikatan udah kumain duo dadamot dahay di isuang pagandadan manay hay uhupay dat maid ogirot o ginaw dahay kandad dihay da gisom bakarikatan udah kumain duo milah nagihay dat mga hak diti tanganak karuhang suwang walay dahay dat gumirat tamandad di karikatan udah kumain duo o gumo kabaling kahangan isuang kapagandadan dahay nga atumbayaan ni had sayra dahara sa kadungno ihay na pa nga kanud tumalibamban mantad o insana na kabaling kahangan idi iti nasambayang dahay pimpuan dahay isuangaran di Tuhan Yesus. Amen.